Hello guys, for today's video ani ata sa parlor but dili sa Pinas, sa ilahang lugar sa Helmond. Amani dito ilaha guys. And samahan natin si Jua na nagpa-foot spa and magpa-pedicure and today's parlor on by a Vietnamese. And abin ako siya guys, first look Pinoy but dili day Vietnamese day siya guys. Almost same beauty ramang good nato diri. So kabaga guys, pila ilahang price nito package foot spa and pedicure, shocking kayo. It's 35 euros, so convert to Philippine money that is 2,100. See usa na nakasakong bugas na to diri guys, no? So ato adiri pila na tong package foot spa and pedicure. Okay, estimate around let's say 300 to 600. See, yung na ito pamahal guys, but manangganaan din siya diri, pero no choice naman kay sakit na yung tiil, layo pang September. So mara to guys, thank you for watching.